Ndabaramukije mwese bene data aho muri bikurikiranye n'igihe abari mu gitondo mwaramutse abo mugoroba mwiriwe nejejwe no ko nabafasha cyangwa se tugafatikanya kubifuriza Noheli nziza. Ubu turi mu gihe cya Noheli ko tubivuga tudutuye hano muri Amerika n'ahandi hose ku isi abayobokamana bose ni igihe bizihiza umwami Yesu yavutse. Rero uwo mwami maze kuvuka abantu benshi nagerageje guca mu mihanda mbona ku mazu mbona mu biti ko bisanzwe hari ibintu bikayangana, hari amatara mu masoko ibintu byaguzwe byinshi cyane. Urumva ko habaye ikintu cyangwa se ari itariki yo kwibuka ikintu cyabaye gikomeye cyane. Rero abantu ugasanga babigize umuhango, ariko ndashaka kwibutsa kuko iyi tariki si ukuyibuka gusa dukoresha ibintu, ahubwo reka twumve ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya Luka isura ya 2:10 kugeza ku 11, aho marayika wazanye ubutumwa abubwira abungeri. Bibiliya tugira ngo ijambo rya mbere yarabwiye ngo ntimutinye, muzukuri ntimutinye namwe. Reka mbaheze Pole, hari abantu benshi ngubu bari mu bibazo cyane cyane ubwoko bwacu. Abantu benshi bari mu biriyo kubera gufusha abantu, imfuzo ziva ku bandi bantu, imfuzo zizwanwa n'ibisanzwe. Abantu bari mu biriyo byinshi. Bahaye Pole kabisa kuvuga ngo ngo yishime anezerwa, ari mu kiriyo, ari mu mabaro, ari mu nkambi, ari mu nzara, ari mu buhungiro, ari muri prison, ari mu bitaro, tibyoroshe. Ariko marayika yabwiye abungere ngo timutinye, mwitinya, kuko bagize ubwoba ntibari bazi cabaye. Babonye umuco, babona ibintu bidasanzwe, ntibamenye icyo ari ngo timutinye. Ubu ngubu hari abantu bafite ubwoba bwinshi cyane, vuga ati se ibi bizagenda gute, igihe turimo kizashira gute. Kangubure kuko marayika w'Imana uyu munsi yongeye kutubwira ngo ntidutinye. Yesu ashimwe. Yongeye kutubwira kandi ngo ntidutinye, ngo kuko ngo atuzaniye amakuru meza. Yaravuze ngo ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza rero ni amakuru meza ku bantu bose. Ariya ku 11 aravuga ngo uyu munsi yabavukiye umwami uzitwa Kristo. Rero twavukishije umwami sinone avutse. Twashatse kubabwira kuko mugomba kutagira ubwoba, mugomba gukomera mu bibazo turimo, ntibibe gusa impango yo kugura amahuzu, kugura impano, kugura amagifti, kwizihiza, kwambika abana, ahubwo Yesu ngo yaje azanye amahoro yo mu mutima. Niyo dufite umubaro mu mubiri, niyo mibiri yacu imeze nabi, tubuze inshuti, ariko cyazanye Yesu yaje kuducungura imitima. Imibiri ntiracungurwa. Rero mwishime munezerwe kuko twabonye umwami. Kabamba mbakomereza, kambashikariza kuri tariki gukomera no kwihangana, kandi cyane cyane mwibuka icyahabaye, mutari gusa ibigaragara, ahubwo murebe igikorwa cyahakorewe kuri tariki, kuko abanyedini bivuga kandi n'amadini ari n'amatariki ntacu bitubwiye, gusa kitubwiye n'imirimo yahakorewe. Reba bavandimwe bene data abizeye Imana, yitariki itubere itariki yo kwibuka ibyo twahawe. Umwami yavuze ngo umwami yabavukiye umwana w'umuhungu azitwa igitangaza. Rero igitangaza no guhindura ibintu. Mu gihe twizihiza uyu munsi, twizize kuko twabonye ibitangaza, twabonye amahoro, twabonye umunezero, kabishwe niyo turi kwisi. Hasigaye rero Imana ibakomeze, Imana ibashishikarize. Nimwe nasubifurije Noheli nziza, aho bukera turayijamo, ariko kera yaratangiye kandi benshi bagejeje kure. Ngamahoro y'Imana bane namwe, uwo mwami abavukire, uwo mwami abaganze, kandi ababere igisubizo mwese mu izina rya Yesu. Amen.